Waqt intervista l-4 filgħaxija fuq l-istazzjon internazzjonali Al Jazeera, il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat kompla jtenni il-messaġġ li pajjiżi bħal Malta jeħtieġu ferm iktar għajnuna fil-problema tal-immigrazzjoni irregolari. Il-Prim Ministru Malti enfasizza li Malta huwa l-iżgħar pajjiż membru fl-Unjoni Ewropea u għaldaqstant is-sena li għaddiet biss waslu fuq xtajtiet Maltin madwar 2000 ruħ. Din mis-sitwazzjoni sostenibbli sostna l-Prim Ministru Joseph Muscat huwa qal li hemm bżonn li jsir aktar ftehim mal-Libja li għandha tibda titqies bħala parti mis-soluzzjoni u mhux parti mill-problema. Fakkar li anke meta Malta kienet qed tikkunsidra kull possibilità dwar l-immigranti li resqu lejn pajjiżna 3 filgħaxija offrit kull għajnuna umanitarja internazzjonali meħtieġa. Joseph Muscat stqarr li f'4 xhur ilu Prim Ministru m'għaddix jum li ma samax dwar persuni li jkunu bejn ħajja u mewt, bejn sema u ilma. Filwaqt li ddiskriva dan kollu bħala aħmar il-lejl, appella lil komunità internazzjonali biex taġixxi immedjatament. I'm pretty sure that now Europe has woken up, that we have put the issue firmly and solidly on the agenda. Look, since I've been Prime Minister for 4 months, and the calls I get at night are nightmarish, in the sense that each and every day during summer, I get phone calls from the Navy, from our Army, from my Home Affairs Minister, telling me about people at sea, people who are at risk of dying. And I don't think that's a Maltese problem solely. I think that it is a Mediterranean problem, it's a European problem.